Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Sepak Takraw Association kalapan krep ha banda yashimbenta ha ka 29 National Sepak Takraw Championship kabandong ha Jammu and Kashmir ha ubnai Nailur Hajar Arpu Hendrio. Ha bakran berkinong thok kubor u President ka All Meghalaya Sepak Takraw Association uba Samuel Hasha ulaong baki khna yalek kai kilapan krep ha bat kidon kachingkermen baki na banyalek kai bha. Ulay thu bahagi ni kibnai baladap kila yo bandet yalek kai Sharanchi bat ulay ram tangai ki khna shinrang hagani ka kenti bamentaru udan ka jingkermen bagi khna kina banyalek kai bha bat wan ra nam bat buram ya ka jila. Ulay kenturu ya ka sarkar ban kentuplang ya kani ka jinglek kai ha ka National Games ka ban salong ha ka jila hausnam aja arpunyo Ulong balada ka sarkar ka shimkhia bat kentuplang ya kani ka jinglek kai kanong kalat bagi khna kinyo ban peni ya ka sap ka bagi don. President ka association ulit ho baka National Federation ka dat banekren bat ka president jong ka Indian Olympic Association badru yu menteri badai pet ya ka tlat ya lekai jong ka ri Mansuk Mandavia halor kamat ban kenthop lang ya ka sepak takraw barok ka syong ha sarkar jila bat ka don kam banekren bat ka sarkar jila ban kenthop lang ya kini kicing lekai kumbang itip ya ka sepak takraw lo ju kenthop lang haki National Games ki bala penong habun tani ki jila kenthop ru ha ka jila Goa. Nakalyang ka coach ka bidhu mukhi kalaong baka kunhun kalapan kre ka chinglet banishmenta haga 29 National Sepak Takraw Championship haga baki khna yele kai kenthei bat shinrang minstep bat janmiet kila kilan met bha bande yeshimenta haga ni ka chinglet kai kalaong ru baka don ka chingkermen baka kunhun kanla ban mi khmat ya ka jila haga National Games ka ban salong hausnam arja arpu hanyo haga jila bat kumjuru bakinla banile kai bha bat wan ra nam bat buram ya ka jila.
ngadayo ba Samuel Hasha President yo ka All Meghalaya Sepak Takraw Association te mentang idon hangne hapo sai hapo nehu te ngiwan hangne menta nadu men step ikna juwi kelaya praktis bat kethai bat chendrang kane kade kajing pan khre ka jongi nak benta ban lek shim benta hapo ka 29 National Sepak Takraw Championship ka ban long hapo Jammu and Kashmir hapo nongba Srinagar te kanlong nadu hindru tarik adu chipau tarik dengi kermen scam hakne kasin ka pamenta kini kikna jongi kinyo ban praktis bha hangne hapo nehu hapo sai idon artat ini coach jongi ban hapo sai ide bidu maki in hak juga por ide national coach but ide international ro dengi kermen scam pakikna jongi kinwanra eka medals eka burom dalam taga jalan haune ubnai balada bunai balai nila lek ban lekai hangti hapo ranchi kata kadeka first ka bangile lekai ngai lamtang yeki kena chendrang te hakne kasin hakato kasin pat ni klam poi jaka thong jo ka jinjap hendrai ki khna jongi kela lekai bha bat kane ka long ka experience na kumta ka jongki te bat menta hakne kasin ka menta ka ban long hapo Jammu Kashmir nado hindriu hadu tarik kerman scam baki khna jongi ken yo lekai bha bat kin wanra ru ya ka medals na kumta ka jalla ka jongi te pio hi katne ki khna jongi kela treshitam bat nga kermen bat nga kerpat ro ya ka sarkar ba ye jongi ka sarkar jong ka Jalla Meghalaya bas no bha ban include ya kane ka Sepak Takraw hapo kane ka national games ka ban long hang ne hapo Jalla Meghalaya ka jongi jelada ka government ka shimkya bat ka include ya kane ka Sepak Takraw ha kane ka national games kan long ro kan ka lat nak benta kitna ki jongi ban peni ya ka talent ka jongi bat nga kerman camero bat nga airo ya ka garanti baki khna jongi ken sa wanra eka medals ha kane ka national championship ka banlong ha Srinagar bat ka ban salong ha po ka national game hangne ka banlong hangne ha Jalla Meghalaya haune usne ban wanro denga kapat na kaleng ka jonga bat na ki members baro bafin sum ba ya ka sarkar Jalla ka jongi snobha ban include lam ya kane ka Sepak Takraw ha kane ka national game tang kata kadai kajing karpat read ka jonga ban ai lat ail tilem nak benta ikna samlai te tang kane hi na kaleng ka jonga public sibot नमस्ते मेरा नाम विदुमुखी सेpak takraw okay नमस्ते मेरा नाम विदुमुखी सेpak takraw कोच इंटरनेशनल का मैं साई का कोच हूँ और सेpak takraw का अभी नेशनल चैम्पियनशिप सब जूनियर का श्रीनगर में होने वाला है इसके कोचिंग चल रही हूँ अभी मॉर्निंग इवनिंग बच्चों लोग को लड़की और लड़का को बॉयज़ और गर्ल्स ट्रेनिंग चल रहा है अभी श्रीनगर से सब जूनियर मेघालय का टीम मेडल ज़रूर लेकर आएगा मैं आशा हूँ अभी आने वाला नेशनल गेम में आने वाला नेशनल गेम 2027 में मेघालय में नेशनल गेम होने वाला है उसका सेpak takraw का शामिल इंक्लूड होने के लिए मैं रिक्वेस्ट हूँ गवर्नमेंट से और लड़का लड़की को भी अच्छा लगेगा इसलिए मॉर्निंग इवनिंग मेहनत कर रही हूँ नमस्ते